Mwitende Abdulkarim wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga nka Burikanu yatawe muri yombi akurikiranyweho gufungirana umuntu bitemewe n'amategeko. Tariki ya 20 Nyakanga 2025 nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi Burikanu akurikiranyweho gufungirana abakobwa bari bagiye kumureba mu rugo kugira ngo abafashe kujya bakora ibiganiro bitambuka ku mbuga nkoranyambaga. Amakuru igihe yamenye nuko uyu musore yasabye umwe muri abo bakobwa ko yamusanga mu cyumba bakaganira uko yazamufasha, uwo mukobwa arabyanga. Burikanu yahise arakara afata icyemezo cyo kubafungirana mu nzu, abasaba ko kugira ngo basohoke babanza kumwishyura amafaranga yari yabatanzeho, yaba itike na fanta yari yabaguriye. Bitewe nuko batari bafite ayo yabasabaga, bamuhaye ayo bafite, undi arayanga ndetse arigendera. Abandi babonye ko bafungiranywe biyambaza polisi irabafungurira, ndetse Burikanu ahita atabwa muri yombi. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Biteri yahamirije igihe ko iki cyaha cyabereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, akagari ka Murama, mu mudugudu wa Binunga aho Burikanu atuye. Ni mu gihe watawe muri yombi we afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kinyinya, mu gihe dosiye ye yatangiye gukorwaho kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'amategeko. Iki cyaha Burikanu akurikiranyweho gihanwa n'ingingo y'151 y'itegeko nimero 68 akarango kaberamye 2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Uwahamijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7. Mu butumwa bwe Dr Murangira Biteri yavuze ko RIB yibutsa abaturarwanda ko itazihanganira uwo ari we wese ushaka gufatirana umuntu mu ntege nke kugira ngo agire ibyo amutegeka cyangwa muryoza, kuko uzafatwa yabikoze azashyikirizwa ubutabera. Ikibazo nagize ni ukubariza urubyiruko, kuko nanjye ndi urubyiruko. Hari ukuntu nanjye bishobora kumbaho, hari ukuntu ukundana n'umukobwa ariko kwesikoroka atagukunda, so ukajya umuha utuntu, ejo agafone, ejo akamodoka. Iyo akwanze hari ukuntu wamurega akagusubiza. Icyaha uyu muhungu wanyu Burikanu akurikiranyweho gihanwa n'ingingo y'151 y'itegeko nimero 68 akarongo kaberamye 2018 ryo kuwa 30 Kanama cyangwa se mu kwezi kwa 8 mu mwaka wa 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ku munsi w'ejo washize rero tariki 20 nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi Burikanu, akaba akurikiranyweho icyaha cyo gufungirana abakobwa ngo bari bagiye kumureba iwe mu rugo ahatuye kugira ngo abafashe kujya bakora ibiganiro bitambuka ku mbuga nkoranyambaga. Sinzi ngo nibikoresho bari bagiye kumutira cyangwa se bagiye kumugisha inama y'uburyo bikorwamo, gusa amakuru avuga ko ngo bari bagiye kumureba kugira ngo abafashe kujya bakora ibiganiro bitambuka ku mbuga nkoranyambaga. Amakuru ahari kandi akomeza avuga ko ngo Burikanu yasabye umwe muri abo bakobwa bari bagiye kumureba iwe ko yamusanga mu cyumba, ubundi bakaganira ku buryo yazajya amufasha. Umukobwa yanga kujya kumureba mu cyumba. Burikanu rero ngo amaze kubona ko uwo mukobwa yamaramaje yanze kujya kumureba mu cyumba, yahise arakara afata umwanzuro uko agiye kubafungirana, ngababwira ko kugira ngo basohoke babanza kumwishyura amafaranga yari yabatanzeho yose, yaba amatike ndetse na fanta yari yabaguriye. Ngo bitewe nuko abo bakobwa rero batari bafite ayo mafaranga Burikanu yarimo abasaba, ngo bamuhaye ayo bari bafite gusa, ngo Burikanu arayanga ahita yigendera. Abo bakobwa babonye rero ko basigaye mu nzu bafungiranywe, ngo bafashe umwanzuro kuhita biyambaza polisi irazira bafungurira ndetse ita muri yombi Burikanu. Iki cyaha rero Burikanu akurikiranyweho iyo kiguhamye gihanwa n'ingingo y'151 y'itegeko nimero 68 akarongo kaberamye 2018 ryo kuwa 30 Kanama cyangwa se mu kwezi kwa 8 mu mwaka wa 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iyo uhamijwe iki cyaha n'urukiko uhanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitanarenze imyaka 7. Ngayo nguko njyewe ndi Mideli w'Abanyarwanda. Ngo ari ukuntu RIB guhamagarika kubwira ngo ngwino tukubwire, ariko wagenda ntugaruke. Ubwo rero natwe twahise kugira ngo ibintu byose iteganya kuzatubwira ibitubwirire rimwe. Niba mpamagara njye mbabwira ngo reka nawe naraje ibintu byose nshaka ko muzambwira ngo mubimbwirire rimwe. Ibyo ngibyo mushaka kumbwira murashaka kuba mwamerana, reka nawe.